evangelist a wo shata de na wo kosua kuma ebo wanim se ketekete na wo to aye bare na wo nofu nyina agu ho na eto nipa sintudua ya kaka wo say I am slaying for Christ. Is that not a sin? Because Apostle Paul catch o 2 Timothy o se saran so na me she mase e manfa ni we wu ade ene adwene mutie fansie sie mu honko awurade anim eni jedi a odobro ni afam wanya no onye bita sebi uta frache ye maami aware ade aware won ware bita woni be matna de matwempena abo adwaman ba be manye ne ho ade da be mankotu ni tinsa ma ne papa na ne maame da maame no won wale da kawa obi fe bi nhye ne da obehye kawa na eye afrate de bi ono ankasa ato a wode ahye ne nsa be me bia nwale ne da ni obi ntem ba papa na wudi na chi no papa kokutin na wudi na chi no ne yiro no ya sen adan na wo mfa nyame asem no emfa ma papa ne se papa minti mi mfa wo nyame papa da papa jai Bible say ensanye wo se yemfa nsa emfa ma dia na dwene nya adwuma ma ye ntonsa ensa ton ye bone Bible say wole ba akope. Did you advise papa kokutin? For Evangelist Dinah Asamoah, ombre na nei Evangelist Frida Fiye, Eden and Kra Edia Mana no pa enyasem ketwa odi esime so was same fama Evangelist Dinah Asamoah. Na ye nim se na no ya Dinah Asamoah abekeka ensem bi edia fa ye mame odobroni ho na afese mame akosi asewa na Evangelist Dinah Asamoah chire mu se ono de wo ye sofo na wakoye nyame ni pay die enya de se obefo side chick ho na wa jai de waware ni mom nipa na waware legal wife no Dinah Asamoah onyai sa nipa na chiri die no nkodi side chick achi na yenye nim se Dinah Asamoah ke kan sembi mani chichi odobroni nyasem ketwa na nei eno na Evangelist Frida Fiye eden kremu odudi ama mesem fama Evangelist Dinah Asamoah na wa say Dinah Asamoah kwaku oti station na we ejuma wo hono no wetima aka kwaku oti say eye ensa na oton man krofo no mboro no enye wetima aka kwaku oti ene wa say wutie mu di hwe ni din a Dinah Asamoah ye obi asebi onwo da onwale da wonsi be ma ne ma da onkotena be ma so da eti oni abada ye ni atenka e de ma odobroni otenase ene wakeka nsemo watutuja enya asem ketwa enkra na ode ma ame no me so nkra me ko mu ubu me dofo me ko mu ubu sa wanje asem na ntie bia mame a wanhwa bi be ye me yentie mra ni obi ntem ba papa na wudi na chi no papa kokutin na wudi na chi no ne yiro no ya sen adan na wo mfa nyame asem no emfa ma papa ne se papa minti mi mfa wo nyame papa da papa jai Bible say ensanye wo se yemfa nsa emfa ma dia na dwene nya adwuma ma ye ntonsa ensa ton ye bone Bible say wole ba akope. Did you advise papa kokutin? Bible say wonya kwinsa ni ba wonamfufo nyina ya kwinsa wonya kromfo but wonamfufo nyina ya kromfo. Is that not a crime? O mine sika na politicians for ria de ma no enye bone. Eye bobotro sika eye o mine sika. Sika bia wo free politician ho bia ye o mine eye bobotro ni sika. Is that not a crime? Senya mesi ko wiase ko kanasem na ukogina platform so kogina me say NDC ni MPP ni media me do MPP ah wutimi gina simpie so say nipa we ya party ni bone enti say nipa ne sign ba biewa media me ndi o machi bio. Aren't you ashamed of yourself? Are you not ashamed of yourself? Evangelist a wo shata de na wo kosua kuma ebo wanim se ketekete na wo to aye bare na wo nofu nyina agu ho na eto nipa sintudua ya kaka wo say I am slaying for Christ. Is that not a sin? Because Apostle Paul catch o 2 Timothy o se saran so na me hye mase e manfa ni we wu ade ene adwene mutie mfansie mu honko awurade anim nyachom hypocrisy Christians. Hypocrite Christians. Evangelists wawale ne yire te baabi wono nso te baabi. Bible says when timi ansha wo fie su ye ya
Untimi nda nyame asafo ano. Se wantimi anka wo yere no, wo yetire. Sisi a wo yere yetire wo baabi na aso yetire wo baabi. Can you call yourself evangelist? No, you cannot. Wo yere ti baabi, wo je benefit twatro kira aban. Wan kasa nso, wo je benefit. Wan kasa nso wo twatro. Ye kura Bible, ye si wo bi ye bi nti de nipa na ye ne ye bone. Evangelist aye kire wo bi ha wa ye fake nkrata. Evangelist fwa obi di beja ye mi po obi ni na ya wale nkrata enti papa pebi ma me sister pebi ma me ne ya pebi di amani pa no at the same time ye wie so ani ye kura Bible si ye evangelist ye kanya me asem but ye wo ho kwan si ye koku odobro ni monte na se what ye say our right is wo kase wo mpenase because pain na praise la fam no unfair bi mu da. Se what you say pain na praise la afam no unfair bi mu da. Enigedi a odobro ni afam wanya no onye bi da. Sebi uta frache. Ye maami aware ade aware won ware bi da. Woni be matena de matwem pena abo adwaman. Ba be man nye ne ho ade da. Be man kotu ni tinsa ma ne papa na ne maame da. Maame no won wale da. Kawa obi fe bi nhye ne da. Obehye kawa na eye afrate de bi ono ankasa ato a wode ahye ne nsa. Be me bi an wale ne da. Sebi uta frache. Eba awo a mesre mo fa nche me. Dia waka yenti na meka saa. Sebi menkase obi a won wo ye nye nipa mepa mo nche enye saa na mepa kire. Eba sebi awo a odobro ni wa wo 7 ena ba ko afrim. Ye maami evangelist Dinah Asamoah onye humobro tema emfa ma odobro ni because onwo da nti onni sa feeling no. Eya wo no onye bi da won ware da won wo da ye ontena be ma ho wa ware ase da won sorry nu aduane ma be ma da on sorry nkonsuo ma be ma won fa nsuo emfensi be ma so ma nindwale won tena be ma wo ye yarefo ho da on hwe ekunu da ye mfra na yire da. What you say? Aha, nyesa me kaseti ya no inti no oba bonten a obeka say odobro ni ye side chick and one no de nyame afre no one support to side chick and na odobro ni obebre na o say na sem no cross de o say odobro ni bebre because side chick for de o madwuma ye bre se wo bebre na de awoye yire na ba bedi na o use quotation bi a me ta kan sa quotation pa me wo se ma me no tie me pa. Jeremiah chapter 17 verse 11 o se dia wo pa de anya no wamfa kwan pa so no wanya o te sa akokwohwede obutu kosu anya ono no to yeso obebu ni nkwan da mu fa e de agya na chese obewu se nyame ma no 80 years a obedi 40 na 40 years na aka no wawu agya ho minim de enti a maame no se na wabo no ba ye o minim de enti a obetena ho ebe use sa quotation because this quotation has nothing to do with it has nothing to do with odobro ni aware anada de lumba aware quotation na se kire ne se quotation na se kire ne dia that de lumba wu ya maami akosia se wa kire difo ba se omo ma me $2,000 menje na membeka sentia membeka entia odobro ni memfa nyame asem begina so mfa disgrace odobro ni na manje se sika no we use sa quotation de ma omo de ye video de to say Bible said dia wo pa de anya na wamfa kwan papa so anya Bible pa kire say the one who want to become rich ma me won take quotation na wo kan na se won oba no abetoto papa so basa na nkofo di wachi enye sa na Bible pa kire Bible say dia wo pese wonye sikani wonye sika wonya fame dia wo pese onya de na wamfa kwan papa so anya saa de no Bible say nipa no ose sabato is insulting your husband me that say una abeka na ma block why it doesn't matter why Bible say nipa no ote se akokohwede
a wote obutu kosu anye ono no to yeso Bible say obebu ne nkwan nam fa eja nti esa pepepe ne te eye nakan no eye nakan no so what you say sa pepepe nti maami e wo say Priscilla de wo ye side check to okotitin etubini okotitin atantade wo de ne nsa kotiti efie wo de ne nsa ko change diaper wo di kotitin ebini wo di kotitin say ya ampa maame o Bible memory verse na wo kan no ho mame mau o doblo ni ade a wo ye no e wo Bible mu why e wo Proverbs 31 dia wo doblo ni Yanko, the book of Proverbs. Yanko, the book of Proverbs chapter. Proverbs chapter 31, verses number 15 to 17. Bible says she wake up early in the morning. She wake up early in the morning. Or she and cook food for her family. Or she and give her servants their share. Ti odobroni. So kotiti bini o. So kotiti efi o. So kotiti adie bia wo kotiti ye bia no. Eye ne kunu. Wo sori anapa. Esese won fa ne nsa enye adwuma because oye yere. Bible say wo ba nyansafo ne kane enum anadwo. Ejina so de bia oye do yefo. Ene no odobro ni koyeye e woda de lumba na brabom no. Bible say and she look at the land and buy it. Or say and she used the money she has earned. Or say o yusu says sikano a wode ne nsa wode anya no. Sikana o ton asase no wode ne nsa nya no. Bible say o yusu says sikano na wode aye aduane na wode amanifie. Or say she worked very hard. Or say she is a strong woman. Or say and able to do all her work with her hands. Tidia oba odobro ni koye wolumba abra bom nyina no. Mami evangelist say, wanko brengu. Odobro ni wanko brengu. Na onyankopon agena tum se wo yeyere. Daddy lumba abusua agena tum se wo yeyere. Ghana mremu ni dinya kom se wo yeyere. Ewiase nyina ehu se wo yeyere. Ewiase mmemme nyansafo nyina ehu se wo yedeyefo wo ye nyansani. Nti mame dia wo yeyere no ne kane edumye. Dia wo yeyere no wonante ya wodu baabi na wo breye no ne kane ni dumye. Emma dia wo se wonya yere no oso ne kane a emma ni si so wode ne nsa ye aduane wode ne nsa ye adwuma wode ne nsa change diaper wode ne nsa mane nduro wode ne nsa mane duro wode ne nsa mane nsuo wode ne nsa hye na tade wode ne nsa so ni mu e de ne tena toilet seat so wode ne nsa so ni mu de ne tena wheelchair mu. So what you say? Sa pepepe nete. Eye na kan no. Inti wo dobro ni eye wo ba adreyefo. Odobro ni wo de oyoba adreyefo. Ode ne nsa eye aduane. Inti Bible ne ka kire yen say e wo the book of Romans chapter 2 verses number 21. Or say wo or say, then who teach others do not steal. Wona who teach you will be say mo wiade no. Wo ye kromfo. Nenka Bible no ma yeti ase wo 2 Timothy, 1 Timothy chapter 2 verses number 9. Was say, I also want the woman to dress modesty and decency. But mame, on dressing modesty and dressing decency. Ntimi no me no. Yentimi mbu obi aten. Bible no kan kire yen say. Ewo Titus chapter 2 verses number 3 to 5 one. Or see other woman likewise or say are to behave and teach other women
what is good. To love their husband and their children, and to be self-counseling, or say pure workers at home, or say kind and submissive to their own husband, or say that is the word of God may not be destroyed. Timami, and kauba bechere, and adia woody nature unim so went to me. Ne can yani do me, or the kodu baby and do me. Bible naka. Edi achre will Luke chapter 5 verses number 32. Osi onu de wamba Martin and efo. Nimbum obama yen atepon yefo. Yen na ye ya atepon yefo no. Yen ti na Kristo Yesu de. I Kristo Yesu ye de. Kristo Yesu baye. The Bible ne ka chre ye. Ewo Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verses number 1. Osi do not be judged or you will be judged. Osi do not be. Osi men judge na yan judge. Osi men muaten na yan muaten. Ano na wodi be mislead obi no. Sa ano na no Nyankopon so be den. Ebe odi be use de atia. 3 no osi adenti na wonhwe wankase wanimum. Osi hwe wankase waniwam. Empe eda wani so. Yi. Osi se wutimi yi efi na wo wonsa ho no. Efi na eda wani so na osi ubetimi ahuade ye. Said ye be ya ohu se ompu da obi ani ase a. Ubetimi aiden. Ubetimi ayidi ama no. 4 no. Osi how can you say to your brother, let me speak? Osi let me pick out your eyes. Aye. Na se evangelist Frida Fiye. Ninkra o de ma me se memfa madan na Samoa no. Hey, enya sem ketwa. Na wo chire mu a wo se ono de. Enya de se Dina Samoa ka so wonpo odobroni asem a wo obedi na chinye. Ana se ebeye ne yakwan bia so efise odobroni awo ema pole nso amaba ko afiri mu so makansia. It is a yaka mother love abadaya ade na se fodo borni kitabi echen Dina Samoa. All cannot say and yes said you be on young way and I say obi a won't mean one said you only pan as a sing. But they can't was say any MPP for and I say politicians for Azan one more year Ghana for a years enter there and then my evangelist Dina Samoa many dear and one can't was them. And you quote Bible and yasem ketwa made a four. Na say be adwuno no. Eti say no evangelist Frida Fiye. Ninkra wo de ma me se me fa ma Dina Samoa eno no. Na ye yire nim say Dina Samoa wo me obekasa ye ne de. O kan sempa na me call ne comment section what the mod de. Amanfo obo mu nsema no. Amanfo otondom fere no. O so oh Dina Samoa ya de. Utie ni preaching na utimi say wow, we preaching we efi Nyankopon nipa honom. Na evangelist Frida Fiye so de ono so ni preaching aba. Eti na ye ana last no ye hwe preaching ni mienu. De ye na ejatwi ato. So what you say? Media yakosi abuaje wa don ko higher at the party. I'm can tap send from out. Who said this here from on the about my Ghana who tap send. Bebo ya kasa. O dia be ya ne sabe ko poster na say Play Store. Now I can download tap send e wo honum in process. Or maybe say apomoko no about the party TV e de ahye wonum. Fi ase ever your transaction a ye nte wo hwe. Na we never some bonus e de account because why the party TV a wa bo e de ahye wonum no. Medafo media ya yakosi Wajowa donko. Mida watu se osha Adepa TV. Follow ya bomode na follow ye. Makramo. So physical money yan. Ipeti mi do rap just. So me send jam in a minute in Sabekandria. And then one half send. Yeah, ebusianfo. Bidin di na kuma patchrewa 1. They recommended tap send amamo. And that's how for o send ko fa baby a na ya basa. Omo rating so ye. Omo ye A1. Nti obian load tap send. Na on say sika fan tap.
Yɛbɔ ho de wo kyerɛ amansan. Yɛbɔ ho de wo kyerɛ Ghanafoɔ sɛ yɛwɔ akwantuo no yɛde sika kɔ fie nie. Mɛyɛ mfɛmfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho. Tap ɛdɛmu fua. Tap send in this aspect. The tap deɛ no ara na ɛkɔ. Tap tap yɛ ɛnua na yɛn nyinaa ɛyi. Piao.